Kajing puli nak shithi shaki Hebrew. Kalenong kabakandai kadekhat khatsan arpu sau du arpu pra. Kupara ukres ulong uksiang jong kejutang batamai. Bakumta kitu ya kibalakot kindop yo pediang. Ya kanong pateng bom jukun balakular. Namar kalala jia kajing yap kabasus pa eki nagi kampalat kibahapo kajutang banengkong. Nabau kres ularung om sya kajaka kentang malatau di kibriu kadur nuksa jong kata kabasisya Henry sya kabenenghi ban pau menta kamat ublei na kabenta jongi lemne ularung banterwaknya ya lede bunsin kumbarung uleng do rangba sya kajaka kentang man kesnem lemat kesnam kabamdei kajongu namar lada kalong kumta unjen daladei ban syayap bunsin nadu malatau ya kepertai Henry kumba kalong ulapau sisin na kabenta si junom haka bakut jung kijung ban wengno ikipop da kajing kenya jung u yaladi bat kumba labu bagi briu kiniap tang sisin bat hadien kawan kajing bishar kumtaru ukris nda latarwaknya ya u sisin ban kenno ikipop jung kibabun ban pau hakasin paar ban wengno ya kapom Henry ban pelai em ya kitu kibakmi lenti hir-hir ya u kaketian jong utrai kajing puli na gospel bakut kat kum Markus kalanong kabalay kadukot arpu ar hadu balay po hakata kapor kistaan kibalaywan hier na Jerusalem kilayaong syaphangu Jisu ubel sebulu syong hau badai dorang ba giksud bube no ikiksud kumtaw lakot yaki syau bad lakren haki daki parsi kumno usoitan ula banbe no yaw soitan lada kahima kaya pait persya iladi kata kahima kan omne bat lada kayeng kaya pait persya iladi kata kayeng kan omla banne bat lada usoitan uyang persya iladi bat uyapat en omla banne Henry un sakut no Henry omdon bala bandrung jubor hapo kayeng ubriu baklan ban lute kimar kimata jong u lemda ukum shua yau tau brio baklan banang ta usalute ya kayeng jong u shisha nga ong hapi bai ki pop baro jengki khon ban riu padia ka jingkren ben blai kat bagi kren en mamno Henry no bakren ben persya yo men sim bakhoj enom yo jingmap lano ru Henry un ket ka pop bom jukun namar kila ong udon yo men sim bom khoj ke gospel jong trai